E kaha ana te KAPA whutu pōro wahine, ara ko te KAPA Manawatū Cyclones, ki te whakauru ko te Reo Māori me ngā tikanga Māori, ki roto i o rātou nei whakahairetanga katoa. I roto i te whakataitai Whara Palmer Cup, tairoa mai ki tēnei wā, kāre anō rātou kia hinga. Ko te whaiake nei, ko te whānuitanga atu o ngā kōrero. He ai ki tēnei uri o te tai rāwhiti, ko te whakaurutanga mai o te reo me o nā tikanga, hei tūkanga mā te KAPA, kua pā mai tētahi mauri toa, ki roto i te KAPA, ki runga, ki waho atu hoki i te papatākaro. E ahai ana tātou te honatu ki o tātou tūpuna, ana koina tētahi o ngā take. Koinei hoki ko te Reo Māori, ko te Ao Māori, koinei te reo tūturu o Aotearoa. Tērā ko ngā tuahine Sturmy, norotana mai o te ati haunui a Pāpārangi me ngā rauru. Ko kahurangi te tuakana, he kai whitiki, nui te kaha. Ko rangi Māori e te teina, he waiwai parahuti huti ona. E kai ngākau ana rawa ki te tākoro, ki tēnei taumata tākoro, whutu pōro. Tāo tōku koia, ko Ruapu te maunga, ko te ati haunui a Paparangi te iwi. Ki te tāo tōku koro, ko Aotea te waka, ko Taranaki te maunga, ko Aitotara te awa, ko Tūtai Poroporo te taniwha, ko Turi te tangata, ko ngā rauru te iwi, ko te ngāriki te hapu, ko Kaurangi te mea hau. I takutau tuatahi, he taina noi hoau, ko tōku tau pia tuatoru i te tākaro i te whutu pōro, nō reira he nui aku akoranga. Whai aki tā mātou mutunga i te tau 2011 i tīmata tātou i te tai atu tēnei pia kaupapa ko tōku mātou waka. Nō reira i te rātou i tīmata tātou ki te hangai tā mātou waka ara ina ana ki te haere tonu. Ko Aotea te waka, ko Taranaki te maunga, ko Waitotara te awa, ko Waipapa te marae, ko ngā rauru roa ko te ati haunui a Paparangi ngā iwi, ko ngā ariki te hapu, ko rangi Māori au. He maha rawa ngā hua ko ako au i ngā toru tau pahuri ko tākaro au. Te whanaungatanga me te kotaitanga o te rōpū, ahakoa keiwhia koe e noho ana. Tino pukumahi ngā tuakana o te rōpū ki te mauria mai he tikanga Māori ki Wanganui e mātou, ahakoa he Māori, kaore he Māori. I tēnei wā tonu, e ako ana te KAPA i tētahi waiata Māori, ko te uri o rangi tāne, a apiata tipene te kai tito o te waiata, nāna hoki i akona ki te KAPA. Te ingoa te waiata ko te waka o te āwhiorangi. He momo ingoa anō, ingoa Māori mo te tira nei ko ngā Cyclones. I whakaro ake au hea te tai kupu e whakamana ana i taua kupu Pākehā. Engari anō e whakamana ana ngā kōrero o ngā tūpuna hoki. Koira te tai o ngā toki o tāne. E noho nei tātou i roto i te taki āhuatanga tāne nui ārangi. Nā reira ka tika he momo hononga tērā ki te taki wā nei. He hononga tata tō te KAPA āwhiorangi, ki te KAPA raraupango me te KAPA whutu pōro wahine toko whitu o Aotearoa. Ko ngā kaitākaro pērā ia te kāpene o te KAPA āwhiorangi a Salika Winiata, a Christina Sue, rātou ko te kāpene o te KAPA toko whitu wahine o Aotearoa a Sarah Hirini. E kaha para ana i te huarahi mā te katoa. Ko Rachel Rakatau toku ingoa, ko Whakapunaki toku maunga, ko Ruakituri toku awa, ko Takitamu toku waka, ko ngā tika hununu toku iwi, ko Te Ranga toku marae. Watching her lead that team in Tokyo was amazing. She was really composed in the semi-final and the final. She did the right things at the right time. She didn't shine, didn't score actually any tries, but I feel looking in that she really held that team together and led them really well. I pai katoa ngā whakaharatau a te KAPA, a muri i te rauna tuawha o te whakataitai Whara Palmer Cup, i toa rātou i o rātou tuki ngā katoa, kia Taranaki, kia te tai toherau, kia te matau a Māui anō hoki. Hei te wikine e tū mai nei, ka huri tō rātou aronga ki te raki pai whenua. So this team we have been building for over the last 4 years, but the last 2 years we've really worked on our culture. We've introduced
some taonga. We've got a tefa that comes with us to every game. It sits on the sideline. We've got a hoi that is presented to the cyclone of the day. We've got a waka concept that everyone is in the waka, and we've got 3 big rocks, and that's kotahitanga, whānau and whakapono. Koe nei taku tau tuarua I roto I te KAPA Cyclones. He mahanga whiako kua puta mai nā taku urunga ki tēnei kapa. Ehara I te mea mo te whutu pōro anake I nei whiako, e ahe ana au te haria ki te ao whānui. E whakapono ana tēnei kapa, mā te hāpai tanga atu I ngā taonga take o tēnei whenua, ko te hua e hara kia kau ngā ake hei kaitākaro whutu pōro anake, engari hei whakatauira I te ara mā ngā kōtiro me ngā wahine, ka uru atu ki tēnei hā kinakina. Tema Hemi, te reo o te uru. Ko te reo, te take.